Oke. Ayo. Nih, Hmm. Cang megending jadi nah. Gendeng apa? Ih, lagu nenek pertama kali Cang ngigel ajak Li nih asane yang sing pelih totono diceluk. Nak tuh sebenarnya lagu mau ada uli nawang Li. Oh, judulnya apa? Apa aja asane nah, beli demit asane. Cuma pas totono kan apa dane totono agak plesetin Cang gitu loh. Maksudnya tuh pangger gitu loh, ger. Ger. Sing carane asline yen asline kene ya gendingne nawang Li. Coba nak nah. Coba. Mbak lu. Betul. Oh. Ini Li. Yen tole beli uleng penampilan sing ngidang nyecat gaya dinutin zaman. Yen tole beli uleng di kobane anak bagus kenyam manis menganyudang tadi idaman anak baca-baca. Kerasa bangga tiang anggon beri tunangan ya dia stun liu bajang-bajang di ngedotang kewala bagus keban beli neti tiang beli ulian demi beli ne keliwat sebilang iraga pesu melali sing bani meliang batasnya putih berjalan apa sujati beli malah saja geret apa beli mula demit anggon tiang tunangan saling kemliang hadiah ulang tahunan coklat dan cincin tunangan cara muani elenan sebilang iraga pesu melali melilengis di jalane parkir sepeda motore triang ane maya apa sujati beli mula saja geret apa beli mula demit anggon tiang tunangan saling kemliang hadiah ulang tahunan coklat dan cincin tunangan cara muani elenan sebilang iraga pesu melali melilengis di jalane parkir sepeda motore tiang ane maya sebilang iraga pesu melali melilengis di jalane parkir sepeda motore tiang ane maya. Nawang. Tadi nak muani itu sekan nak gerit apa mula demit itu nawang Li. Jane kan kedua. Engken. Great jak demit. Ceneng ne. Minyak cangkat rek tuh biar kang. Nah, kagak tuh. Ngaling-ngaling kunci nih.